Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim, para kiai, pemuka agama, tokoh masyarakat, tor para sepuh se terhormat. Wa nakhusu bidzikri Sayyidi Al-Habib Husain, sebetul kaula ta'zimi tor mencintai, beserta segenap pengurus otabe tenaga penggerak neng majlis Khairul Wasilah, sesaat samangken nyarengi dan kula ben panjenengan edelem memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jugenan pengasuh musalla Sumber Bunga Nyai Abdurrahman beserta segenap seabento sebeten kaula menghormati hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah den kula ben panjenengan kantos saat samangken sanausa ampun masuk bulan Rasul Rabiul Tsani, kita tetap tak sorok semangat kaanggui bisa norok ngaram miyaki bedena mulotan eman kak diman, termasuk saat samangken kita areng sareng nyabis eki solawat ben ngaturaki salam takzim dek ka Kanjing Nabi. Alhamdulillah. Sanausa mulai kelak ojen cek terus, tapi ten kula ben panjenengan makena celep eje kaje, makena kopo ekalai pakun alerok neng ebebe, manter tetia tambena rajana kenceren kita. Amin Allahumma. Dan kula ben panjenengan tantaretan bisa amulot bila saos. Mulotan nika tade mulotan sekeni, juga tade mulotan nika kalendi. Panjenengan amulot misal epon tak kemas deti pengajian umum. Kun coma cengunceng satatangkeun, saamperan, satanian. Nika nilainya pakun raja iya junanna Allah. Napa boleh pacet dilaksanakan secara meriah dalam rangka adzahir reki kabungaan na abe fal yafrahu epakon seneng, fal yafrahu epakon bunga, fal yafrahu epakon bahagia atas rahmat Allah. Kanjing Nabi iutus sebagai rahmatan lil alamin, ampun samastena ben sakoduna abe norok bunga atas lahir Gusti Kanjing. Allahumma salli ala Muhammad.
Napa boleh abek kaula ben panjenengan banyak saya aktif nang majlis solawatan. Samangkin nikah tantaretan alhamdulillah. Majlis solawatan eman kaaman hampir setiap daerah nikah bede. Satu je seepoci kanjing Nabi. Satu je seekatunging kanjing Nabi. Bodo semaus simtud duror, bodo semaus ad-dibai, bodo semaus al-barzanji, bodo semaus burdatul madih, bodo semaus syaraful anam. Sekakmaan sefokus satu je, tak ada saya cuba. Karena seeyalem kanjing Nabi, seepoci kanjing Nabi. Abek ngalem, abek muci, nyabis eki solawat, ngator raki salam. Nika ekebaya pangarcu, nika ekebaya pakeikna. Panponapan seebeki ben pangiran ka kanjing Nabi. Eyarep akilina dek ka abek ten kula ben panjenengan benak poto. Amin Allahumma. Satu je. Mun acare takilian na kanjing Nabi sobung saya tak teromi luah. Bahkan para nabi-nabi pendahulu na kanjing Nabi, senior na kanjing Nabi dari segi periode ben usiana. Nika pada ngarep ben pada teromun tute seben pangeran beki ka kanjing Nabi. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minad diyami maulaya salli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wa kulluhum alhamdulillah. Eman ka eman pangajian kaula mun mancing mesti eka bunga ben oreng. Ana pamun tojuk ngolonguan polana. Hadirin na sing ngolonguan. Orang ngakeni bahasa Arab pak nyelqit. Satu je para nabi, satu je para utusan nikah pada muntut dari kanjing Nabi Muhammad. Cek saking kanjing Nabi yompama kita se muntut sacelokan. Cek saking kanjing Nabi ekem pergi pada ben ojen milo sanau sakun coma besar besar. Guru kaula ke Khalil As'ad nikah sering macebu. Baabe enria sebagai umat takotumi lo apa seben pangeran beki ka kanjing Nabi. Kotumi lo kilianna, takmi lo kilianna, pami lo cap-cap pa velekanan, takmi lo cap-cap pa paling sakoni, semilua besar besar, sepenting abe tak peke ben kanjing Nabi. Amin Allahumma. Karena tilopun abek seken ka kanjing Nabi ni ka tantaretan kunci keselamatan. Orang ni kamun ki bede kanjing Nabi na tak kira esek saben pangeran. Orang ni kamun ki bede kanjing Nabi na tak kira bede malapetaka berngaber. Tak kira bede seksa berngalimber. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka wa anta fihim selama beun Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dek remah praktek kamun kanjing Nabi terobe de tengah-tengah den kula ben panjenengan pasekken abe asampung ka kanjing Nabi. Pasekken abe nekuk buruken na kanjing Nabi palebur abe asolawat dek ka Gusti kanjing. Asampung ka kanjing Nabi penting.
Karena para sahabat nih kata taretan ada apa nilai ya mak luar biasa. Karena kon lalakonna selalu cangke aki ka Kanjing Nabi. Kau leben panjenengan tak kacapok ka Kanjing Nabi, tapi jangan berkecil hati. Kita nyampung kalaben keimanan ka Kanjing Nabi istimewa, maka tak pernah apangki. Alhamdulillah. Pada suatu ketika Rasulullah pernah menangis. Ketika Rasul menangis, sahabat bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apakah gerangan yang menyebabkanmu menangis wahai Rasul? Ishtaqtu li ikhwani, aku rindu pada saudara-saudaraku. Awalasna ikhwanaka, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka iman kepadaku. Kau leben panjenengan tak pernah apangki ben Kanjing Nabi, tak pernah ngulati Kanjing Nabi, tak pernah langsung ngaji ke Kanjing Nabi, tapi alhamdulillah kita era ceke iman ya kotaretan ben Kanjing Nabi. Alhamdulillah, manter terus sekena iman kita. Amin. Allahumma. Kira-kira taretan mun nangale taretan na esek sabre tak bre. Kira-kira taretan mun nangale taretan na esake susah tak susah? Susah. Nggak nih kajukan kau leben panjenengan masuk ke panganggep Kanjing Nabi iya kotaretan luar biasa. Abe tak pernah apangki tapi iman ka Kanjing Nabi. Alhamdulillah. Sebab banyak lambo orang ni kasih pernah apangki ben Kanjing Nabi, odik sazaman ben Kanjing Nabi, tapi tak iman ka Kanjing Nabi, palang wal celaka. Saya ragu ni ka, tengok Abu Jahal. Abu Jahal ni ka ekoca Abu epak jahlin kebodohan, ben ni tak tahu maca tak tahu nulis. Tapi karena abu na tak tahu ngarkei Kanjing Nabi, menyia-nyiakan Kanjing Nabi, ekoca Abu Jahlin epak na kapuduan, pudu gendeng goblok gudung dekdung. Kini ka Abu Jahal. Engki napa engki? Abu Lahab ben kun kacapok ka Kanjing Nabi, tapi ngening keluarga ben Kanjing Nabi. Pamanna Kanjing Nabi, maca didelis ben Kanjing Nabi, sataretan ben abana Kanjing Nabi. Malah pernah apisanan ben Kanjing Nabi endi anak laki dua nyamana Utsbah ben Utaibah. Pacampo ben dua potrena Kanjing Nabi asmakna Ruqayyah ben Ummi Kulthum. Dari pekele Abu Lahab, dari sekela ka Kanjing Nabi soro pesa. Cong nak been binina pesa kapiyo. Engkok mulai satia tak tero apisanana ben Muhammad. Pegel engkok lajong. Pokok namun ben Muhammad satia lo gue en. Keluna. Engki napa engki? Kan mangkana Abu Lahab calaka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Calaka palang seanyama Abu Lahab. Sanajan abekna endi hubungan keluarga tak nolong ka abekna. Sanajan abekna endi harta kasugianna tak nolongi. Sanajan abekna endi usaha-usahana tak nguntong ngaki. Bini-binina seanyama Ummu Jamil kapelo juga norok teti orang secalaka. Anapa polana? Karena lang malang neng perjuangan na Gusti Kanjing mantir eraksa kita sateja. Amin Allahumma. Tapi kau leben panjenengan tantaretan sanajen kita nih ka iya kotaretan ben Kanjing Nabi, jangan pernah merasa lebih baik dari para sahabat. Sahabat sebut antum ashabi, beentang sahabat, beentang kanca, beentang santre. Kau leben panjenengan iya kotaretan pas merasa lebih oke dari sahabat. Cem-macem. Berarti sahabat kalah kabula. Bule ya kotaretan. Kanting kion taretan ki ben kanca, cem-macem.
Make kancamun kancana kanjing Nabi sahabat nika tantaretan pangkat setengki. Cek saking kawula ben panjenengan nyare sahabat se paling mabe tengku daftara. Sahabat kalak se paling mabe. Pas penting ben paling tengkina wali kalak wali se paling tengki tak nyapok ka paling mabeuna para sahabat. Gagak tak gagak. Paling tengkina wali tak nyapok ka paling mabeuna sahabat. Ana apa polana? Kaula emut pernah ngaji ka guru dan kula ke Khalil As'ad. Ini kasih hadir paham bahasa Madura nggih. Polana kula tak bisa bahasa Jawa. Boten saged ngomong Jawa. Isoni namung situ. Apa iku aku tresno karo kowe. Sia. Aja bojolokna. Terus napa terus? Arapa sabema-bena sahabat riyama tak bisa etabeng ben sakiteng kina wali. Karena para sahabat ruah langsung oleh pancaran nur nubuah na kanjing Nabi. Pernah ngulati kanjing Nabi, pernah iolati kanjing Nabi, pernah apangki ben kanjing Nabi, ngaji na cuken langsung ke kanjing Nabi. Kan mangkana paling mabena tak bisa etabeng ben paling tengkina wali oleh pancaran nur nubuah. Bahasa Madura na nur buat. Kadang-kadang lambu ampo maca Quran yang Majmu' Syarif doa nur buat Quran nur nubuah. Kencek nyaman nama Madura nur nubuah pakempang nur buat. Pada beneng lapangan kota kora bedelon alon. Kora berasal dari bahasa Arab alwanon berwarna-warni alwan Madura ki alon-alon. Di tengah alon-alon, di tengah masyarakat yang beraneka ragam, nika kotu bede cimat orang-orang sewerok bahasa Arab pawariin, matura eki beringin. Coba tengkuan alon-alon bede beringin apa punten? Bade. Kara persemon kara tantaretan, kara simbol. Munting berek alon-alon nika mesti bede masjid jami'na. Engki napa engki? Anak apa masjid jami' na bode iboro? Kora simbol agama, kora simbol akhirat. Agama akhirat ni katantaretan ibarat cahaya kerua si epakon tukwi. Lah adapun sakarena kora pada benjeng-benjengan orang kakapi kau tu norok ke agama, kau tu tunduk nabeng akhirat. Kan mangkana iurut bede masjid jami' neng etemurna bede lon alon, etemurna pole biasa na bede penjara. Apa kora? Saya coba norok kasih prakapra. Saya prakapra amak mum kasih bagus-bagus. Engki napa engki? Mapan tak mapan? Pas elau nalon-alon kan malau kan jaga ulah mak nyaman atuting-tuting. Tina pun jak nak ulah pun kia tuting kakam lagi. Cak ring tempat tak SMS nih kah? Sok masuk lagi. Loh sapuran habis. Kaulah pojang kolang ki Allahumma sholli ala Muhammad. Terus napa terus? Lauk nalon-alon panjenengan pas beri bede napa? Bede senyamana kantor bupati. Engki napa engki? Okara gemperen. Kerua bede agama ning eke dia, bede masyarakat tak engki, bede bagian Bromo cora penjahat-penjahat, pejabat-pejabat ben sama ceman engke dia acampur. Pas lauk bede pemerintahan jukeun. Artinya ke pemerintahan ini kan bukan tidak ada hubungannya dengan agama. Kan mangkana itu buah ki ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid dini yabqa. Jadi agama yang ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat, kekuasaan yang berpijak pada agama akan menjadi kekal. Benikun nang etunya enikmati tapi sampai ke akhirat pakun bisa teti kenceren. Amin Allahumma. Abeli oleh kan nur nubuah, sahabat oleh pancaran nur nubuah na kanjing Nabi. Mantir milu ajukan kita sateja. Amin Allahumma. Tengku para sahabat. Pengorbanan na kanjing Nabi tak panangkungan tantaretan. Sayyidina Bilal bin Rabah mempertahankan keimanan. Pakentang, kartang, bebena panas saare. Cece beto, cek rajana. Yang terucap dari lisannya. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Nika epateti jargon cek saking ngasamangken.
jargon nang perang Badar panjenengan satujo ahadun ahad ahadun ahad, suatu kalimat yang terucap dari seorang budak berkulit hitam dari negeri Abyssinia Ethiopia nyamana Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habasyi. Anapa polana mangkat dari ate setulus, mangkat dari iman sekuat, ahadun ahad Allah yang maha tunggal, ahadun ahad Allah yang maha esa, ahadun ahad Allah semaha setong. Bodoh boleh sahabat Khabbab bin Arat. Aneka tukang panci dan daretan. Tukang kebaya pedang tompo ben orang musyrikin Mekah polana norok kanjing Nabi. Mak norok Muhammad beun mara abeli pole ka agama nenek moyang Allah je norok Muhammad. Beun mun norok Muhammad tolos beun tak maju-maju ekonomi na pak kuntek itu tukang panci mara jadi. Enjo tina langkot tak poro patunya. Engkok pokok norok kanjing Nabi. Mau bagaimanapun keadaannya paten permanen tak kening taber. Di budina orang kafir panjenengan tantaretan kebakaran jenggot. Keker Khabbab bin Arat nika eseksa ekaroyo sampai epengkoti bise-bise panas bahan baku pembuatan pedang. Masya Allah. Tapi tak apelik punten dari agama. Mantir era ceki anak cuken iman saya kuat. Amin Allahumma. Bahkan sahabat nih kan yang perjuangan dari estona kanjing Nabi tidak jarang harus bermusuhan dengan keluarganya. Karena kanjing pangeran kanjing Nabi ben perjuangan nikah di atas segala-galanya. Ke nikah 3 peringkat teratas tak oleh esale ben en lainnya. Kau leben panjenengan lebur karing tua, sayang karing tua, silahkan. Kau leben panjenengan sayang ke anak, ya tore. Kau leben panjenengan cinta kabu kabini, tak ada saya alarang. Kau leben panjenengan tantanetan lebur ke harta, tak pun apa juga. Kau leben panjenengan lebur alako, lebur katase, lebur kasabe ben sama cemah, cek dengan kene kakak putuan na abe, engki apa engki? Tapi mun urusan Allah kanjing Nabi ben perjuangan, cek salib pangambil lebur abe nih. Mun oning Sayyidina Abu Bakar nih Pak, Bu. Sayyidina Abu Bakar nih kan ngiring kanjing Nabi panjenengan keadaan menuntut harus bermusuhan dengan anaknya di antaranya. Nang perang Badar Sayyidina Abu Bakar beda nang pihak muslimin. Anaan Abdurrahman nika beda nang pihak musyrikin Mekah. Tining Abdurrahman nang peperangan nangale abana si anyama Abu Bakar nika krenyikre maceu tandaretan. Anapa takok nang medan tempur sampai tacak-cak anak ben epak. Jangan si Abdurrahman mun pas engko tacampo ben badeki kan tak elok dipandang mata. Jatuh image gue. Ini kacaan Abdurrahman maklum kita iman nih waktu nikah tako amu sahabat abana begitu masuk Islam acara eta pengalaman tak langkong abah abtina dimin perang Badar ki abtina tak masuk Islam kak disa nangali abtina ke ajunan keng abtina ngangkui ilmu na atra gandeng heluna berumah jaga jarak mun pas tak campo anak ben epak genteng tatak kan tak lebur cakna pikiran na Abdurrahman. Tapi ngiding pamatur panika berema debuna Abu Bakar As-Siddiq keng mun engko cong cek sakenga waktu jeria ketemu ka beun engko tibi sina tak beun cong engko tibi si matiin na beun tore ka emma bedering seponi kateke nangali deureuna anak sobung engki napa engki reng seponi kata usah nangali anak deureuna akili nangare anak nih kan nangis agenggeng tak teke buktena andi anak pamuntuk sabek nang pondok pesantren seraja pangaji panjenengan kirim oleh saminggu tak pernah anak nangis ring tuana norok nangis anak minta mulia tolos pamuliongku anak apa tak teke nangali anak nangis kirim belum bencong pernah untun kau tak pernah belum pernah mulia kau lebih nyaman pondok jong untun tak nyaman kau lemari pun harus lagi tibi awak namun mulai tina pangaria ngki ngari abui beda tak beda kan lagi viral kau rasa pun lagi beda tak beda tapi kau lah acung jempol karing sepona gora ring sepona betah make anak na tak pernah pakur paksa sapurana kau lo tuju boleh haram betengen Allahumma salli ala Muhammad aneka kan ring seponi ka tak teke nangali anak lo ka coba ibu nampak boleh ibu nikah kan perasaan lah kau paka ada mun nangali anak labu debukeun lo ka anak nangis ibu nangis kia engki di mana sakit nak di mana lo ka cong ibu tak teke mun epak enten cering bapak ni kata keren
Anak labu debuk cia tak nangis menepak tu. Semplang masih bareng ko. Kiba ke rumah sakit. Perbal. Tampui pak berus. Engki kan si dokter. Entar ke kasir. Patau no tanah. Mak larang tak kelar majer. Puru nangis nih dia. Nangis sabek loading mun pak bapak ki. Kare mekar pak bapak. Boleh gini kok. Allahumma salli ala Muhammad. Terus nama terus. Nih kan Sayyidina Abu Bakar amuso putrana. Beda boleh lebih ekstrim. Sayyidina Abu Ubaidah nyama tekinga Amir ndik bapaknya mana Al-Jarrah. Anak an beda rombongan na kanjing Nabi. Abana beda neng pihak musyrikin Mekah. Tacak-cak neng perang Badar. Pati etibi ben putrana. Napa boleh tak ngening napa? Urusan perjuangan nih kadang-kadang kadang tak tahu kama jadi. Kanjing Nabi bin Abu Lahab nih kama jadi tanda-tanda keluh. Tapi panjenengan Masya Allah. Karena urusan perjuangan tadi majadian keluh untuk sementara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Terus napa terus? Terus napa terus? Siap merengaki? Tak katondu? Tedung pon. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mun kun perak atanding ben orang setak sepadan ben abekna biasa. Sayyidina Ali ini kan yang perang Khandaq yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Mereka endik lawan tanding yang sangat tangguhnya mana Amr bin Abdiwud. Saya rasa nantang ka ada Amr nantang ka ada. Man yubaris, ayo siapa sebengal perang tanding. 1 lawan 1, 1 by 1. Taduk saya maju. Taduk saya bengal maju. Sampai di budina man yubaris, siapa bengal perang tanding. Taduk saya maju. Karena ini kapacut tokoh yang kuat dan ditakuti. Disegani. Di budina Sayyidina Ali ngudo umur lekoran tahun tandaretan. Maju entar ka aduk panjenengan. Siapa bencong majek kanak nah. Kaula si anyama Ali anak Abu Thalib. Bo tak level be namu songkok je. Engkau turu amu suwa macedi na beun mun beun tak sekelas ben kok. Cok saking tinju masa petinju kelas berat pamusua kelas terbang. Kan tak cocok. Mata engki Mike Tyson namu so Chris John. Engat tak eka rojek. Geluna. Mun Mike Tyson namu so Evander Holyfield. Lennox Lewis. Geluna. Francois Bota. Maapal. Wah libur ka tinju kau lah. Kan mangkar mun lanya laka kau le tinjongku kau lah. Maki roskoro cek enteng aki nih ya. Angguan ajem kate ini kayak ini tokolan na peles pak. Tapi kau le beni ajem kate ki. Allahumma salli ala Muhammad. Engkau teramu sama jadiin be enjong mun be tak level musongko ja. La uhibbu an aktulak engkau tak tero mati anak beuna. Sayyidina Ali dengan tegas menjawab, empian tak tero mati anak kaula, walakinni uhibbu an aktulak, tapi kaula tero mati anak empian. Boh, monde iyo ikan bawal dalam kuali, lo jual gua beli. Iya. Toron kaparit atanding ning edelem. Atanding padahal ini kan sangat tidak berimbang. Atanding sampai Sayyidina Ali tibi ning setung keterangan pelipisnya ini kayak capok tandaretan. Padahal Sayyidina Ali ini kan pendekar. Endik pedangnya mana Zulfikar.
Zulfaqar. Kemun ben orang Indonesia dikenal Zulfikar. Maklum ngacina kabang haji. Zulfikar itulah namaku. Syeh. Nyanyi jolok dah. La fata illa Ali wala saifa illa Zulfaqar. Tak ada pemuda kecuali Ali, tak ada pedang kecuali Zulfaqar. Kone ka pedang Kanjing Nabi olehna harta rampasan perang neng Badar. Aslina dina orang kafir nyamana Al-Wa'il bin Munabbah ka endi ben Kanjing Nabi keng ben Kanjing Nabi beuki ka Sayyidina Ali. Pedang ni ka caepon beruk na sampai pansapun 8 kilo. Cek saking kaul seneku rasana teret pedang. Kaul kita na tak sebut ka ada ben musona. Tapi Sayyidina Ali pemuda yang tangguh. Atandeng panjenengan sampai capuk Sayyidina Ali, tapi ternyata eneng sakecek neng edelum pas terdengar gema takbir Allahu Akbar. Misem Kanjing Nabi, berarti Ali menang jero. Takbir para sahabat tertuju Allahu Akbar. Mari kene kapareksani Sayyidina Ali bin Kanjing Nabi. Beremah beun Ali menghadapi Amr bin Abdi Wud jera de remah. Puh cek sakenga abdina. Pakeket amuso penduduk Madinah demang ke abdina tempeng amuso orang ngetong gak dinto. Berarti memang lawan yang tidak bisa disepelekan nih. Tangguh nih kapacetan taretan juara tinju versi WBA. Kelu nak lebay sakoni kan tak apa lagi. Malih tak pati katon dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikahnya mana perjuangan. Perjuangan samangkin kau leben panjenengan tak takir marase lambok punten. Tak takir kita ece beto. Tak takir kita pengkote bisa panas. Tak takir kau leben panjenengan kau tua perang genteng cocok. Samangkin ni katan taretan orang kafir nase bodong ki kafir dimmi. Kafir si akan caben abe. Kan mangkana ten kula bon panjenengan para masyayikh dakwahna bulembu sebede engki napa engki. Sanajan bede saya tegas dengan cara yang sedikit keras itu ada beberapa. Sambil mun pas kaula bon panjenengan papada bon zamanna para sahabat kelu waktu keruwa cek saking takbir musona pacet reng kafir. Mun pas samangkin musuh pada Islam makan katipun apa. Mun lambok sebagian musona a'lu hubal ban sama cemah. Mun sepihak muslimin Allahu Akbar gege sak nyebut pangeran tibi. Mun pas amuso pada Islam mah gelu sekanja takbir Allahu Akbar sisitonganna sami Allahu liman hamidah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ataretan kaula ben panjenengan engki nama engki. Adapun abok misalnya kau tuh ketemu ke perbedaan itu biasa. Paceta eka sokani teti setong ben pangeran paceta eka sokani pada. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Mun pangeran kasokan beuni paceti umat sesetong dengan satu agama, dengan satu warna. Mun parlo dengan satu partai, dengan satu rasa. Seia, sekata, senada, seirama, sesobluk, sepatanaan. Keluna, sekaratap, sepacarapatan. Tapi ben pangeran tak eka sokani, bade seseneng katempe, bade setujen katahu, seseneng katahu, cek nyi ka seseneng katempe, seseneng katempe, cek nyi ka selebur katahu, semua di berbeng sebeng, engki nama engki. Para kiai dengkadeng kasokanna tak pade, bodoh saya kasokan apolitik, bodoh saya tak kasokan apolitik, beda tak beda. Jangan banding-bandingkan. Karena Quran di mana kuon bodoh kiai kasokan apolitik misalnya, nih kamu lotan tak apa cerita politik karena Kanjeng Nabi apolitik juga. Siap mirengaki? Bodoh kiai kasokan apolitik, ampian cek nyanyi. Pas ngucap anapi ya sambil kiai maatik politik gini kok, boti kasih anapi ya marok norok. Jangan kiai pacet tugas sah nikah. Engki apa engki? Kiai ini kada buna kurutan kula al-maufur lah ke Ahmad Sufyan. Orang teti kiai ini ko atania ya tore atani. Tapi cek teti petani. Adegeng ya tore adegeng. Tapi cek teti pedagang. Apolitik ya tore apolitik. Tapi cek teti politisi. Kiai mun pas atani teti petani. Insya Allah santrena etina ngalak derep. Mun pas kiai ada geng teti pedagang insya Allah moreta etina agending. Engki nama engki.
Tokui pakun ka kiaianna karena tak gempang orang ni ka eko cak kiai keni ka pangkat dari Allah, betul? Tak cukup orang tetik kiai ni ka apun tu HP dan taretan matorok ka kanca tak langkong ka dekik kaula tila ceramah video aki ben kaula ayo pulutan nang YouTube. Nah dekian pas ebri gelar Kiai Haji Raden Agus Kanjeng Agus Lora Dimas. Cek langsung ngegelar atuh. Mak le viral kaula, mak le terkenal. Napa pas orang ngucak kiai ka abo? Belum tentu. Keni ka paparing dari Allah. Orang tetia kiai ni kata gempang. Itu buah ki orang ni kayak kocak kiai tantaretan sekot tak empak. Oning ka sekot mian. Ni kakalampi asekot napanten. Sekot kain kura sekot. Mon bede kain mira ketok persegi panjang. Pas elam beni kain pote papade kia persegi panjang. Cei neng tengah keronya mana bendera sang saka merah putih. Mun pas bede kain bernana pote celeng kotak-kotak pada ben papanna sekak pada ben papan catur beri tongket dek pandek keronya mana bendera MotoGP. Sekot. Mun pas bede kain segitiga double dua pengkir kanan kacer cei bebe cei kia bede lo benga kanan kacer kerua sempak. Ini ka sekot. Sekot takia ini kampak. Terus napa terus? Setong orang ini ka kocak kiai morok santre. Dua ngimami solat. Telok mangki itamui. Empat turun ke masyarakat alias koncengan. Mun bede morok malolo. Tak ngimami, tak mangki itamui, tak turun ke masyarakat. Morok malolo. Ustad kene ka benik kiai. Samangkin ngimami malolo tak morok tak mangki itamui tak turun ke masyarakat perak ngimami malolo mun tak imam masjid imam musola. Samangkin misalnya tak morok tak ngimami tak turun ke masyarakat nemuni tamui malolo dukun gini kah? Kan mangana ampian mun bodo orang rame tamu ya jauh limu makomu kan ini kok kiai raja. Nah itu muka arwah tamu ya numpak bis je raja. Di mana beda bis kene? Mun kene tayo lagi. Mainan anak kaula turun ke masyarakat malolo kerwa tokoh masyarakat mun keempat-empatnya ka endi fayu sama kiai puri keningnya mai kiai Allahumma sholli ala Muhammad. Kan mangkana mun beda kiai apolitik cek nyinginyi ke orang nyampunga umat ka politik ke Gusti kanjing Nabi karena kanjing Nabi ini ka tantaretan semenjak tahun beda nang Madinah ini ka politik kon mun nang Mekah sobung kanjing Nabi tak politik nang Madinah politik kanjing Nabi. Kan mangkana semenjak neng Madinah nih kapas bodo orang munafik nih Mekah ada orang munafik jelas bodo orang muslimin bodo orang musyrikin kini kapon bodo orang mukminin bodo orang kufar neng dia kafirin jelas dua kelompok tapi begitu entar ke Madinah kanjing Nabi apolitik nih kapas bodo kelompok ketiga sera kini ka orang munafik. Orang munafik kan marah gerua. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Munting apang ki apolong ben orang sepada iman nang ngucak kaula iman kia. Tapi tila abek napon nying la tak apolong pole pas ngucak saungkuna kaula apering ben empian kun perak nyinginyi itulah orang munafik. Lah mungkin munting berpolitik banyak orang munafik maranika. Orang munafik yang bermuka dua, berdiri di atas dua kaki, kasih setongannya nyanter mak bisa sih penting cair. Baduku ngasih kemak, wani piro ka ada. Katopak je deh. Balang tak balang? Wah kanjeng Nabi panjenengan aku boy pemimpin saamponna kanjeng Nabi ni kapon berkuasa tantaretan Masya Allah. Neng Mekah ngangka Attab bin Usaid. Nang Hadramaut beda Ziyad bin Lubaid al-Ansori akabai gubernur kanjing Nabi. Nang Son'a beda Khalid bin Sa'id. Nang Yaman beda Badan bin Saman. Ngangkat kekuatan militer kanjing Nabi. Pemimpinna pasera Mu'ad bin Jabal. Akabai mahkamah kanjing Nabi. Sera seiyangkat Ali bin Abi Talib. Eka emma boleh. Nang Zabid bin Aden akabai gubernur asma'na Abu Musa al-Ash'ari. Eka emma boleh depak ka zamanna Sayyidina Umar pelebaran kekuasaan neng Mesir bodo Amr bin As. Neng kamma boleh neng Madain Sayyidina Salman Al-Farisi, neng Bahrain Abu Hurairah nyama tekinga Abdurrahman bin Sokhar akabai gubernur akabai pemimpin kanjing Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kan mangkana pas bodoh orang ngucap kanjing Nabi tak politik, otak berpolitik tak ada hubungan naben agama. Kini kapar lo muka sejarah boleh. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul? Otak bodoh kiai tak politik, cek nyinyi kiai ambian. Bodoh kiai, bodoh habaib, guru tak kasokan apolitik, cek ngenyek. Si paling kini kau tak apolitik yang takut, takut tak paju. Bisa macam-macam dia. Koran di panakuan juga. Saya kutu iyo, harus abek tibi. Mun apolitik nyari pedoman saya tepa saya aulua ka pangeran saya nungko ka tuntunan mak le teti kenceureun debak ka akhirat. Amin Allahumma. Abak mun nengeneng saya berdoa pantuman ajukan. Karena orang golput nih gatan taretan pangapora. Kau lu nolongan KPU sama kan jangan golput mian. Tadi doki muda pak kapelian mile engki na engki. Tengkuti bi ambian dimma tomboanna para ulama. Ini kamu tepak kau orang sebab bebas-bebas pikiran nah. Cukun perak pilihan orang ulama-ulama. Iya nih kan kamu mulai ngacuan nih kapon. Padahal ulama ben umarok nih kau tu selalu arantep. Muntah buna ke asat nih kata taretan ulama nih ka bedena umarok nih ka keresa. Keres semang kata dari bedena umarok semang kata dari kasokan na ulama. Ana apa polana sinfani minan nas ida soluha soluhan nas wa ida fasada fasadan nas. Beda dua golongan dari manusia munting pekus dua golongan jerah pekus satu je manusana. Tapi munting rosak dua golongan jerah rosak satu je manusana. Nyare calon-calon umarok saya bisa arantep ben para ulama mak leteti kuat ben kokona agama. Engki napa engki? Coba samangken. Pas misalnya ulama tak politik panjenengan tandaretan kepemimpinan tak etek orang-orang ulama mabode pangajian marani kabo malarat. Mabodo majelis solawat panjenengan tak kempang. Cek deng-kadeng panjenengan bodoh daerah-daerah ini mempersulit kabodona kegiatan-kegiatan keagamaan. Corona ikut pangitekan deng-kadeng. Padahal corona pun tua sama mungkin pun lok-lok. Engki nawa engki. Orang ikut takut kotu social distancing, kotu jaga jarak. Empun tilu ketemu setung ka setung ngata asalaman ipun deui beureum mah. Cih, ngocol jurus. Sampean mun bodo semarani kaco ocoli ka terus mado ya empon. Kauranya mana social distancing. Engki nawa engki. Kaura cakna sekila angku ilmu natrak gandeng. Taring mun lambok kaura bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mun mangken enten bercerai kita hidup, bersatu kita mati. Palang tak palang. Tadi gini kak. Samangken panjenengan kapangajian kutu masker. Tapi alhamdulillah saya berikan banyak saya masker solawat. Alhamdulillah. Sana jen tak ngangkui masker solawat mantir terus eraksa aben Gusti Allah. Amin Allahumma. Ani kan mangkana kau udah dengkadeng ngene suruh rapid tes kau udah tak endok. Tore rapid itu gratis. Di nama ke gratis tak kira rapid goyok. Beni kau udah nentang enten karena kau udah mun rapid mesti positif. Angke cerengon konjongan kaman orang salaman kakapin apa tak corona mah dulu gini kamen. Engki nama engki. Keluna. Tapi kau le yakin mun kapal lodem nih ke corona tak kira bisa depak. Ana apa lorong ngacopek tak masuk corona kan sih? Oh. Kau le gelek motor nih ka masuk akatanian tantan ngetret pan berempan kali tak kalah kau ring bini arimbi wah. Kau le teng mata tengkian ning dalam dager. Mata tuli masuk dia motor. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sampai kol 2. Mbian katibian kau le mulia. Terus napa terus? Allahumma sholli ala Muhammad. Kan mangkana deng-kadeng tandaretan naudzubillah. Tapi mun di pamarentah si nyampung ka ulama mapan. Ana apa pola na iya ceuri ngampuki pangeran. Kan mangkana tandaretan pamarentah dihubung-hubungkan ben ulama terus ben Kanjing Nabi. Itu bukan dihubung-hubungkan memang berhubungan. Buktena tore coba aci. Beda debuna Kanjing Nabi terus napa punten? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bakal datang setong zaman dek katang umat sedima neng zaman jari atang umat buru dari ulama ben fuqaha. Ada on. Masyarakat pun tak pangiringa ulama. Sayang kadang-kadang akebai jargon, akebai semboyan, jangan suruh kami, jangan larang kami, cek soro bule, cek langlang bule. Nih kayak panoro akar patibik nih kak. Nih kata bener nih kata. Tak bener kan nikah. Padahal ben Kanjing Nabi ittabi'ul ulama noro abek nada ka ulama. Amun pas buru dari ulama fayabtalihimullahu taala bi thalathi baliyatin.
Maka was ibri pelai ben pangeran kala ben telok balak. Napa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Kaberkatan yang kak dari lakona kun pera odi alako malolo barokana tade. Ambian lako yang puak kita telok kali kia ben pangeran epa bingung. Coba pas telok kali lagi kerja. Muntai itu lagi kia yang ben pangeran berumah ruwet. Imbang tak imbang? Kenika bebelis dari pangeran. Ongguan yang kak kaberkatan lako banyak tapi munting pun tak barokah. Tade tak ngibe kauntongan ka abe. Naudzu. Napa boleh nenge ke dia? Ben pangeran pas ebri sultanan doliman. Anapa mai hubungaki ben penguasa ben pangeran. Ketika orang pun buru dari ulama maka iuji ben pangeran ebri penguasa sedolim. Naudzubillah. Umpas ndik penguasa sedolim tantaretan naudzubillah. Sampai agama ni kata ibri bet-beten panjenengan. Alang kau ben panjenengan. Abe tak kau besar boleh ampun ibadah ka pangeran. Tak kau besar boleh ngabule ka Gusti Allah. Padahal keamanan na abe ibadah ni ka ipa konsoon. Rabbi ja'al hadal balada aminan aman. Warzuq ahlahu minat thamarat. Ekonomi lancar ben sama cema. Ni kakan tuan para habaib. Akati Habib Ja'far. Para ulama habaib aulia selain. Atua genika. Negara aman, ekonomi lancar, Kenika sepaling pokok nang enaker, nang daerah senika cuken, mantir paring akina ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Sepaling marengis senomor telok mun abek buru dari ulama tantaretan berema wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Abekna pas keluar dari dunya mate tak ngibe iman alias suul khotimah. Naudzu mantir eraksa kita sateja. Amin Allahumma. Orang ini kamun pun mati tak ngibe iman suul khotimah. Ti nama amal katibi. Ti nama asojud 500 tahun tapi suul khotimah tantaretan naudzubillah. Pada benempian awudu 10 kali pas akentok sekalian betal kakapi. Tak bisa tan awudu 10 kali tak kentok sekalian pas nyamak Quran. Makna Quran lek kaula kele awudu 10 kali. Akan tok puru sakalian karisa sanga uduk lagi. Wah betal kapi mo. Enggi nama enggi. Ngakeni ka orang suul khotimah. Napa boleh pas suul khawatim bukan ka pahalang. Selapun mari azina, tepak amain judi, nginum buk mabuon, tepak awlong putus etrak, ropu kapeng kir cetak kailin di speak up, boten nagugur ka curang, dopak ka curang iteret pate. Tak ada gini kah? Kan mangana ba-aba ni ka ben kun anyoon husnul khatimah tapi napa sa ipakon penta husnul khawatim. Amin Allahumma. Mentero oni nga ka husnul khawatim. Al-Maufurlah ke Ahmad Sufyan ni ka termasuk salah setong contona. Guru badan kaula juga guru badan kaula ke Khalil As'ad. Ke Sufyan ni ka tanteretan puru lastari aziarah ka Madinah noros aki perjalanan ka Mekkah umrah. Lastari umroh panjenengan beliau ni ka salat maghrib wudu kita betal tepak malam Jumat cabut dalam kabudeun soce kalakuan na salat aki Masjidil Haram yasta aki ning emaklah semak ben Siti Khadijah ko besar tak ko besar komo tak komo si ajareta bombian napa lagi Sufyan kaula santrena perak komo boh saya ngak mate coba make kompoi ya tak kira mau makomo ten tore pas mate misalnya malam tepak na judi nekuk tenar Kalu na, ang kuina pa si koning bedo mira-mira na bro, centar, tepak nangucul pa centar kaya bermalakat, centar, teng mate. Beda kompoya si mo makomo, pule, mbak kau lo pangkata teng kile, cap nape cong, cap butung. Mak bisa cong, oleh barokana palak endem. Haram tak kira ten. Oh tapi mun mati na fokus semua akan membanggakan satu Jokomu malempung si acareta manter era ceki ana amin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju
تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Muka-muka kalaben berkat barokana amulot, kalaben berkat barokana solawat salam ben poci-pocian ka Kanjing Nabi, dan kula ben panjenengan epa tambah kuat iman ben Gusti Allah. Sehingga dalam akon lalakon pona pa asaos selalu dikendalikan dan selalu berangkat dari keimanan, sehingga semua perbuatan yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenging kenceureun ku aku depak ke akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.